Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku M. Yusuf selaku Imam Masjid Syuhada Madan, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Samudra agar mematuhi protokol kesihatan sebagai upaya pencegahan COVID-19 dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan hindari tempat keramaian. Demikianlah himbauan ini agar masyarakat dapat mematuhinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil rahmata wa barakata wa salamata wal afiyata alaina wa ala ali hadzal baiti khasah wa ala sairi buyutil muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rafa'anna al-bala wal waba wa ta'a wal fahsya wal munkar wal bagh wa sufal muhtalifata wa syada'ida wal mihana wa mahallina hadha khasah wa min buldanil muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.